kulamalanga sekubhoke indzaba yokuthi kulahlwe bona-ke bamphana ngetindlela letahlukahlukene. Labanye-ke bayatikhipha tisu kanti labanye babeleke bamphana babalahle. Sikhulumisene-ke nemfundisi Victor Masilela welibandla leShalom International Church lochazile ukuthi leti setikhathi tekugcina abantu-ke sebanetinhlitiyo-ke tebulwane. Masilela-ke uvetelona-ke livesi lelitholakala-ke ku-2 Timothy 3 verse 1 wase-ke sewuyagcizelela nekokuthi-ke bafundisi abafane-ke babana-ke bantu babo noma-ke bazalwane kude bangafiki-ke esigabeni sekokuthi bakhiphe yona-ke imiphefumulo lenganacala. Lo moya lona ngumoya waletikhathi lesiphila kudo. Ngekwelivi laNkulunkulu mawufunza incwadi ya Timothy wesibili chapter 3 usukela uverse 1 lapha nje etulu likhuluma ngesimo sebantu betikhathi tekugcina. Lithi khumbula nako emalangeni ekugcina kutaba netikhathi letimatima. Tikhathi la khona abantu libala ukuthi bataba nebulwane babe nekutithanza bona balulate nje kuphila kwabo. Lukakhulu lengakuyala umsakati ngaba ukuthi sibe ngilabatawu netinhlitiyo letigcwele nembeza lona uNkulunkulu ekhathi. Uma ngabe kuyendeka mhlawumbe umntwana uyabona ukuthi ngeke ukhone ukuthi mhlawumbe umgcine, mane lo mntwana lo umthathe vele umbuyisele ekhakini noma ke ehlotshe noma ushaya inyanza le la eveni sinato tindzawo la tembukela khona tinzanza. Mina nje ngingumfundisi Masilela lawa ngilahlela ngemntwana vele kude lengakwenda vele ngamthatha ngoba ngeke ngivume kubona umntwana afa. Ke kunenzaba nje sesigcina yajabeza kuthiwa wataleka kabi walahlwa nala ekhaya kubo wathathwa njengemntwana lo daleke kabi wayolahlwa. But kwathi nakunenkinga la ekhaya kubo kulesifo sakubo sa-Israel wathiwa hayi siyakhumbula mani ukuthi bhuti wethu nanoma thina samthatha ukuthi uteleke kabi utelewe baba umtele engwadleni walandwa. Wase naye uthi ngicela nibe nesiqiniseko ukuthi njengoba ngibuya la nindanginikani ngoba ngethembi lokuthi njengoba ngibuya nase nginilwele nganinqobela ukhwa lokuhle lengakuthola. Kwaba naletho sivumelane leto kwaba nekubuyisana. Umntwana noma ngawuteleke kabi akusho ukuthi emangweni nasakhulile noma eveni ngeke abe lusito kaba lusito. Kuyala nje kwami lengakusho ngithi eMaswatini asibe nemoya wekukholwa. eMaswati atiwa njengesive lesine enhlonipho lesimesaba koNkulunkulu futhi ke eMaswati asive lesisaba konje isithumbu nje ukuthi ungaba lula ukuthi ungalahla umntwana. Ngiyawukhutha lo moya. Nginohlahlathwala etindzabeni eMaswati channel ngena Gary Carlos Mathapha.